אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים. בפתח דבריי אני שולח תנחומים. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan membalas Iran selang beberapa jam setelah ratusan rudal menghantam Tel Aviv. Namun dalam video pengumumannya itu, publik justru menyoroti tangan Netanyahu yang bergetar hebat tanpa henti. Bahkan suaranya pun terdengar ikut bergetar, seolah diserang kecemasan yang luar biasa usai menyaksikan serangan besar-besaran Teheran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespon serangan yang dilancarkan Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Tepat beberapa jam setelah serangan, Netanyahu mengancam akan segera menyerang balik Iran usai Israel digempur ratusan rudal. Ia juga berjanji akan membuat Teheran membayar serangan rudal-rudal Teheran ke Tel Aviv. Netanyahu mengatakan Iran membuat kesalahan besar dan akan segera membayarnya. Netanyahu mengklaim serangan rudal-rudal Iran ini berhasil digagalkan oleh sistem Iron Dome. Namun dari beberapa rekaman video yang beredar, ratusan rudal ini justru berhasil menembus Tel Aviv bahkan menghantam sejumlah titik vital Israel. Sementara itu melansir tribunnews.com pada Rabu 2 Oktober 2024, publik justru dibuat salah fokus melihat pidato Netanyahu. Banyak pihak menyoroti tangan Netanyahu saat memegang kertas catatan pernyataannya. Tangan Netanyahu tampak bergetar hebat dari awal video tanpa henti. Bahkan suaranya juga terdengar ikut bergetar seolah diserang rasa ketakutan yang hebat. אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. איראן עשתה הערב טעות גדולה והיא תשלם על כך. Demikian informasi terkini Syederalun, saksikan terus informasi lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun serabinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.